Nasi ingwa sakho nanga emandla akho endlela nayi inhlakanipho yaNkulunkulu ngesimo longaba kuso, indlela yakho yokuphila, indlela yakho yokuncoba ikunasi isingwa lesivela ezulwini. Encwadini yaLuka 22 ungacala kuvesi 39, kepha mangithatha tinhlavu nje ku-39 libhayibheli lithi ingilosi yayiphuma ezulwini yefika yamcinisa. Jesu uyathandaza ngenhlitiyo lebuhlungu kuta ingilozi ayidi kutokulwa nalaba afuna kumbamba, ayidi kutogucula simo sakhe, kepha itomcinisa. Lokhu kuyasiniketa umcabango wekuthi uNkulunkulu usebenta tsine kunesimo lesikuso, ucinisa tsine kunekugucula simo lesikuso, ugucula tsine kuze kuthi silungele kuphila esimeni lesibhekene naso. Ingilosi ayimise ekuthandazeni, ayithathi over, kepha iyamcinisa. Nawe ngathi uNkulunkulu wemusa angakucinisa emthandazweni. IBhayibheli liyachubeka lithi Jesu wachubeka wathandaza ngekuciniseka, wesuka ekuthandazeni wabuyela kubafunzi bakhe wabakhanza balele, bangathandazi bona. Bese lithi ku-46 wathi kubo, nilaleleni, vukani nithandaze kuze ningangeni ekulingweni. Nango imagama lengifisa uwevisise, uwanakisise lesikufundzako kulamaciniso lawa noma kulamavesi lawa lambalwa kungehlukana kabili kathathu. Jesu usikhutsata emthandazweni kuze singangeni ekulingweni. Yini beyitawukwenta ukuthi bafundzi bakhe bangene ekulingweni noma behluleke kuchubeka bamkholwe Jesu? Futhi lekungaba yintfo lesingabhekana nayo nathi lamhla lengenta ukuthi singachubeki simethembe Jesu. Kwekucala bebatawungena ekulingweni bekuthi bakholwe Jesu kuthi angabasindzisa, kantsi yena akakhoni kutisindzisa. Uze uyasho lomunye ngale kusahluko 23 verse 39 kuletelelesi uthi tisindzise wena usindzise nanathi. Bekutawuba silingo, kwaba silingo kubafundzi ukuthi bakholwe Jesu kuthi ungumsindzisi mbamba, kepha yena akakhoni kutisindzisa. Silingo sesibili bekukuthi bebatawucabangani ngaNkulunkulu lababone Jesu athandaza kuye, kepha wajinge wabanjwa titsa tayawumethwesa siphambano tahlekisa ngaye, kani ucelile wathi babe yedlulisa kimi lesitsha. Noma asho ukuthi kungabi yami intsandvo kube ngeyakho, kepha Jesu bekacelile. Bekutaba silingo ukuthi batamkholwa njani uNkulunkulu longendlulisi tintfo, longakhululani enhluphekweni, lokuyekelako enhluphekweni, ngisho umcela. Bekutaba silingo lesikhulu leso. Ngiko Jesu athi khulekani ningaweli kulesilingo. Kwesithathu lesikufundzako ukuthi kunemandla lafihlekile emthandazweni. Jesu akasho ukuthi ngitanithandazela ningangeni ekulingweni, kepha uthi khulekani, nine tikhulekeleni kuze ningetiwungena ekulingweni. Kusho ukuthi noma ngabe singathandazelana
kunetindo uNkulunkulu latawudenda sisathandazelana, kepha nawe noma umthanazo wakho bewungabe ubuthakathaka kanganani, kukhona emandla lafihlwe ekuthandazeni kwakho. Kukhuleka ngiko lokutagcina emandleni, kuncoba kulingwa. Khuleka kuze ungangeni ekulingweni. Kulesikhathi la kungathi netimpendulo temthanazo kumbe atibonakali ngendlela lofise ngayo, khuleka kuze ungangeni ekulingweni. Sitha sikufucela kuleli kona lekuthi umngabate lo Jesu kuthi uyakuva, kuthi uyakunaka, kepha uma ukhuleka uthola amandla ekuchubeka njalo. Amen.